warahmatullahi wabarakatuh. Pengeningko si kuala gengkai amanu salam kalilin tada akapipi aginawa ipepek kaliwana nulung-nulungan tano na betanu de namam bagi nasang kaya dunia na sampai sa akhirat. Pekabirkan sama na buni-bunian maka penghulalan sayroi na gagaw na pananade nada salakaw ko pagariniw mau depaakon ipalilalilang akan ito ko inuray bulawan among tiapa paladin na gusto mga muda, gusto mga raga, adi makapalambusa sa uragis agu dapat. Na upamana inorayan bulawan namun tiap papaladin o adna di ko katarutopan ako usulog puding ka na tarutopan na kaon na so ka isaw bansa adi kang giginawa nakate so request panto naka tentang keinggabu sasudi sawasalam. Apa
pompongan palau na pepeka ono tempen ke ketanu dingko kurung beladinaka kembukara kena sagui dena sau busau saromantang deko kapanai agedi ka ayang kamanetanu di Sarata kaunutai inao nakanugungko wahai nurai bulawai ayaka mana pikira ka rasa yakni naku gegewe satu remu akasiai di na pepe kuno tu sakai mapie pikir ini sorot ke lade na kau di kamu ai le satanga ai na susah lungai na pe sudu kana sinapa sepegaulan si berusak pipi kirarakam wa inurai yan bulawai nana ai pandepate kai oka asarami ni deronari kui sepantone ragu kamang silo masem ina ni lalaku sabe dena sana merekasa